Oh, betul pa mas. Pak, bunda sedekah na ba? Sedekah kita keruah. Alah, kau Zon. Ikaw duar, kita ngakan, Pak. Tandi kok. Torot makai petong hari. Mana yang tadi? Duli na, pabangin daning cikot ni, Pak. Apa? Desa. Orang tandi kok. Malakol-lakol. Desa. Warin to, galing ko. Mujhe saran nagagiba. Aba! Kun? Yun. Boleh. Apa yang di rumah ko nukuloreng di? Bo. Aduh. Ambo. Beda pria. Kaki masuk ko nukul dia. Cari aja, ngemis ya. Coreng berapa tadi? Wes. Sering ko kun minta sa ko ni isipikan na ba? Dinala. Sa ko yan. Meron ko. Bo. Okay. Aduh, dinala. Tara apa kagi? Tara pa dya. Orang ni musang guna gila. Rente mo din na ya pa dya. Oh, dyan ngemis kagi jo. Iya dya. Hindi berempat na. Hindi, dua dya. Dua na sekolah ya. Sekolah dya. Sekolah kapi semua dyan. Hindi dya. Aduh, pasay gaganda nga nalikit. Hindi nilipon sa puli. Kung hindi yari sikki sa kanya. Hindi na magaling sa kanya. Try maki. Hindi ka sa on niya, ka sa Yeah, on, yeah, hindi yeah. ka on. Yeah. Hindi na dya ka sa on niya dya. Po, china. Ang go kay nga may sa boleya. Iya. Naon na laya. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, sejuta. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, mấy giọt nằm chút vào lắm. Waalaikumsalam. Minta sedekah ni sekoniwa. Bah, taja lele. Taja. Taja kak. Berdebar lah apa kak? Kulang minta sedekah na ba? Aduh. Sporan na ya kak. Kau ya berapa tadi kia? Di na ba magibinibis siya ba? Wala ba da beras ba? Mon beras beda kak. Kan kaya akan sekeluarga. Kibon ba? Di nam sabar ya kak. Kaki yuji ya Allah. Ya, mau kaki sabar ke ujian Allah. Kaki pasti beri jalan keluar ya Allah. Kaki putus asa. Beri semangat ada bagi ujian. Pak, engkau tak butuh pesan moral, Pak. Engkau butuh ngakan, Pak. Oh iya. Ini sebuah orang nak beda soal. Kini akan tibi. Jadi nak pola seminggu akhir beda. Kaki Pak. Terindah kunin engkau tedentian. Aku ni beri pesan moral. Cek ni syarat kena. Cak. Bagake wa. Dina wa. Iya, Cak. Aduh. Tanah aku lagi. Enjoy kok kami ya. Imun kaki nyaman deh. Ini kelakuan lancar. Kelakuan tetap deh ya. Ya. Alhamdulillah. Apa iya? Kalau udah mau misalnya. Iya, Pak. Berdiri nggak nisar. Kira dari Roma. Berdiri. Ya. Apa? Makan kibir apa maniman?
Wah, beri apa beri ko? Beri pesan moral, sudah bisa beri kok. Iya salah kay mo iya wa. Apa mami salah? Ima tak salah wa. Marka. Kakek nyuruh pa sa perda ka uji noreng. Justru, saya uji reo di nakahake wa. Mami sudah iya. Ba iya wa. Iya kakek mon ketemu bi orang sa posisi sulit nga pengemis keluar. Jangan sampai kakek di pikiran Allah sedang menguji Odi. Tapi sebenarnya Allah sedang menguji Odin kakek. Kendim kemampuan kakek. Culuhi tanang, abantu ka orang yang membutuhkan nga pengemis keluar. Oh. Jadi kalau beri pesan moral, ini benih yang gak kejar. Action. Talo. Jadi, kerja putus asa ya. Kudu semangat kan anak kieu. Lah. Ayo, langsung. Kakek kerja putus asa. Kudu semangat depan kieu ujian ya. 3 2 3 Abah. Kun. Boleh.